ushobora kuba umwe mu bibaza ese ni gute nagira inzu nziza isa neza imbere n'inyuma ku buryo abansura yaba ari abavandimwe ndetse n'abaturanyi n'inshuti batangazwa n'ubwiza bw'inzu yanjye. Nagiye nkubwiye muri iki gihe ikintu bita irangi ni ikintu gikomeye cyane. Irangi ryiza rituma inzu nayo isa neza, nta handi nakurangira ni mu ruganda bita Better Paint. Better Paint ni uruganda rwa Made in Rwanda, rukora amarangi Made in Rwanda. Ahari hose mu gihugu babasha kukugezaho amarangi meza. Aya marangi bakora atandukanye harimo Jet Immersion, Vinyl Sur, Weather Guard, Gloss in Mer, Tiner, Master, Wood Glue, Vanish na Automatic Paints ndetse n'ayandi menshi cyane. Urimo kwaba ushaka ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, bahamagare bagufashe kuri izi nimero ngiye kubwira. Ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 15 92 066. Kasubiremo neza, ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 15 92 066. Bahamagara gukora free delivery kandi ku giciro cyiza. Reka mfata akanya gushimire cyane wowe dukurikiye. Iyi ngiyi ni BioPC TV. Umuhanzi Travis Greene akaba yarateganyije gukora iki gitaramo cyari kuzaba tariki 8 Ukuboza 2022. Gusa inkuru itugeraho ikabivuga yuko kitakibaye, aho mbere y'amasaha 72 igitaramo cye cya mbere kibera i Kigali kuri tariki ya 8 Ukuboza 2022. Uyu muramyi Travis Notorious Greene yishuye ko ibyacyo byajemo kidobye ndetse akaba atakibashije gutaramira nubwo imisozi igihumbi ku mpamvu z'abamutumiye batabikoranye ubumwuga. Abinyujije ku rukuta rwa Instagram, uyu nguyu Travis Notorious Greene uri kubarizwa muri Nigeria yavuze ko ababajwe bikomeye cyane nuko atakibashije gutaramira mu Rwanda no muri Uganda kubera amakosa y'abamutumiye muri ibi bitaramo batabashije kumwishyura amatike y'indege. Aho yagize ati, mfite umutima umenetse wo kubamenyesha inkuru y'uko nagitaramiye mu Rwanda no muri Uganda kuko nta tike y'indege nigeze ngurirwa n'uwantumiye. Turi muri Afurika, twifuza gufatanya namwe kuramya no guhimbaza Imana ku cyumweru. Hashize igihe abamufasha bari kuganira n'uwantumiye utari umunyamwuga. Ahangaha atangaza avuga yuko uyu muntu amutumiye nta professionalism afite. Aho yagize ati, ndi kubasengera ngo abaguze amatike byibuze bazayabasubize. Uyu muhanzi yavuze ko nubwo ababajwe no kuba atagitaramiye mu Rwanda no muri Uganda, kuri iyi nshuro azakora ibishoboka byose akazakora ibitaramo vuba. Yibukije abo muri Kenya na Zimbabwe ko gahunda yabo igikomeje, mu gihe yo mu Rwanda no muri Uganda ho yamaze gusubikwa. Uyu Travis Notorious Greene ni umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1984. Yari ategerejwe mu Rwanda mu gitaramo ngarukamwaka cya Kigali Plays Fest 2022. Mu Rwanda uyu muhanzi watumiwe muri RG Concert Inc. yari ategereje kuri iyi tariki ya 8 Ukuboza 2022 ndetse n'amatike yari amaze iminsi ashyizwe ku isoko. Ni igitaramo byari giteze ko cyari kubera muri Camp Kigali, aho kwinjira ku biciro byashyize ku 10,000 ku myanya isanzwe, 20
mu myanya ya VIP, ibihumbi 40 ku myanya ya VVIP, ndetse n'ameza y'abantu 10 yaguraga ibihumbi 150 ku bari batangiye kugura amatike mbere, kugeza ubwo